ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯚꯣꯏ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯐꯤꯌꯔꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯚꯣꯏ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯐꯤꯌꯔꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯟꯅ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯆꯨꯟꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯆꯨꯟꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯙꯔꯃꯕꯤꯗꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯡ ꯃꯥꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯂꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯦꯃꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯔꯃꯕꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯕꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ Darkesh, just one question. Some of the news agency moina haibazi India ze South Asia power moina haibetare. Utna bagi magi space ama thira ibra haibani. India gi mapangan fudok na bagi muscle flexing to na bagi area ama handa kisi da oibra haibazini. Si yam oversimplify oigadra overestimate over ikogi kari mo oigadra statement mo oigadra kamai khan bibasi. Masi ai mama na ju panjabdone. Hojik laiba koigi Honorable Prime Minister Narendra Modi aduga koigi External Affairs Minister 𝗣𝗏 ko koigi leadership makada India ji major power moina major economic power masu oina ngasai malemda koigi leadership ki role ama ko larger role play tongna na bagi magi yam soba assertive oiba posture ama koigi sangthar makha chathare haidare ko foreign policy da jo aduna masigi part and partial me haidare aduna hojiki assertive posture se handaki laiba move sida yaweba aduga move se koigi India gi national security magi strategic interest aduga koigi AGS ki karigi ngasai mamana ju pambi ki bang ngasai strategic dimension kai ka myam se masi jina major power sing competition je da India su ngasai magi atopa neighboring countries sing ko major power sing siga ngasai koigi kayani koigi thengai na rakpa mungna rakpa sidaida koigi China na loriba initiative US na loriba initiative sidaida India gi su magi national interest and security gi wafam ji protect tongna ba India gi su my bigger role ama play tawdaba yade bagi assertion ama ne na okay thank you very much ai mathang se sir vision ji ani ni hojik leiri je mapungoina in the context of Burma gi conflict sida India je magi independent interest amada maje pursue to jari jala or India je ngasai United States ki ally moina US ki interest to ga samnaraga chatpa adugumba friend mo in India je ek tawribra have question je hadak very recently United States ki discussion amada have tare hadak nei nagi visit India se US ki ally moina treat the way abra ga have ka even US ki yam sak nai ba misha amakhakna India je US ki ally mo ikon treat aware of India je super power ni as India gi masagi oiba amarana interest lay adu ek tor kani aduna India cannot be ekogi anti China oina dum aware right sometimes India gi interest to lakan da China gi against lak pasu gai pro China wa pasu Darkesh kai have thank you very good question Miraz Ahmad aina thamning is the situation right now in Myanmar is very complex and challenging ka masi akoigi yam laina koina ubusu yade simplify tongnabudi honagadawne adugo koina yamna nungpan khaina layer after layer koi naina de yada film lai ko aina kitang subchan naijaning bada se ngasai aina panjagi ba China gi foreign minister Wang Yi na 14 August da sahi jigi ko agi men online wari sar matungda pressure je China da jam patna pi masi matang ja koina Myanmar gi akoigi military junta gi magi perception se magi world view je huji ki situation je akoina khamina jai ta di 79th anniversary of the armed forces day ko akoigi 24 March ki akoigi men online gi akoigi speech se masi akoi nainabam changi masi da gi ai matek amtang ai panjaru haga di mana se da magi sang aba speech da yamna maroiba international affairs ki matang na mana thambaji major power sing alliance semaga asonba leibak singbu intimidate to namhat piba gi pora mojik chathare aduga loina na asonba leibak sing ji proxy oina seasonara kanda koigi mana refer to je Myanmar oidoni koigi neighboring powerful oiba countries sing se contain tongna ba moibu lakthuna na ba honaba gi pot ama chathare haidana ngasai gi magi international affairs ke mari leina ba saruk amada mana pale adana masigi maroiba line khra je ko yamna kup naidare between reading between the lines ko akoi yam
ꯀꯨꯝꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯦꯔꯤꯑꯣꯁꯤ